Munye umlamuleli ngesikhathi izinto ziphela uphi umlamuleli uphi uthena mfuneni ngisenokutholakala ngifuneni ngisenokutholakala ubani umlamuleli wakho ubani umlamuleli wakho ubani siyayibona le mpisa umikhona siyayibona manje ubani umlamuleli wakho siyakhonza sinabalamuleli bethu siyakhonza sinabalamuleli siyadumisa sinabalamuleli bethu sineyindlela esifunda ngazizinto ngoba sineyindlela yokuthi siya kanjani esifundulweni sinamaqhinga sijabule uJesu sinamaqhinga uzobangena kanjani namuhla sinamaqhinga siphila ngaso ngoba simfuna umlamuleli lapho ufuna sithi ngiyaxolisa asifoni uthi nawe lo nyaka ulifakela ngone la sinamasu too much munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu kabana akasebenzi kulihlathi wahlathwa kanye namanje safuna umhlaba namanje safuna umhlaba ngoba sinalabo abasilamulayo munye umlamuleli ngesikhathi izinto ziphela uphi umlamuleli uphi uthena mfuneni ngisenokutholakala ngifuneni ngisenokutholakala ubani umlamuleli wakho ubani umlamuleli wakho ubani siyayibona le mpisa umikhona siyayibona manje ubani umlamuleli wakho siyakhonza sinabalamuleli bethu siyakhonza sinabalamuleli siyadumisa sinabalamuleli bethu sineyindlela esifunda ngazizinto ngoba sineyindlela yokuthi siya kanjani esifundulweni sinamaqhinga sijabule uJesu sinamaqhinga uzobangena kanjani namuhla sinamaqhinga siphila ngaso ngoba simfuna umlamuleli lapho ufuna sithi ngiyaxolisa asifoni uthi nawe lo nyaka ulifakela ngone la sinamasu too much munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu Kristu kabana akasebenzi kulihlathi wahlathwa kanye